Nicolas, duros sa Nicolas, duros, di panakelda ka sa Nicolas. Marites! Marites! Yes, Lena. Anong latest? Marites, madali kita'y turista! Intay ipakita ti pagbiyagan ti ili tayo. I'm so happy that I'm finally here in San Nicolas. Sir, let me introduce to you Marites, your tour guide. Hi, sir. I'm Marites, your tour guide for today. Sir, this is Damili, one of the most beautiful pottery center in Ilocos, Norte. Just like me. So, hintayot na kapsa, agbong kaltidaga. Usaren day tapala, pagkalitidaga. Ala palyem gayem, sa mundo at open, umungem, sa mundo ba sa em. Isaruno ti panaglali, lali lali lali, lali lali lali. Pituta pa sa em, pagdidikit-dikit. Pituta pa sa em, ramas-ramasen. May pagbibiran, hintayon isagana. Tayo sud mang format tidaga, nagmali na banga. Turn it faster, sir. Form the banga and make it smooth. Sir, are you okay? BFF, maulo sa maniseran. Anak, aramitan ta. Amokon BFF, panomenta ti ice water. Wow, that's so refreshing. Now, let's go to our last procedure, sir. Hintayon isagana tay pagebaan, tagitibangay ka ni salansan. Ipan mo tay garami sa monto segadan. Ano sa mabantayan na pudot na bara, tay tapoy isutang maris tibangan. Wow, that's so beautiful. In Ilocano, sir, we say, nagpintas. Tiktikam kat nalagda. Are you enjoying your Christmas vacation, sir? Yes, yes. Nagpintas, banga. Tektikin get nalagda. Get ready, sir! Intay mag-fiesta! Taga San Nicolas kami, naagdang Damili, naragsak tibiyag mi, awan dukdukot mi, numan payadut manglalais kada kami, taga panglawkam naagdang Damili, isagan na pagbibilan, tayritis ka na nun, pahingatog ka adaga, tep-tepeng na umuna, katibang baklen, kay nanot tibanga, pupuligo sempak mamalinis lakta. How should I say I love you in Ilocos language? Ay ayaten ka, sir. Ay ayaten ka, Marites. Taga San Nicolas kami, naagdang Damili, naragsak tibiyag mi,